Twongeye kubaha ikaze. Aha rero turi mu Kanogo i Musave, muri iyo santire y'i Musave, uva kuri kaburimbo ugera aha ngaha muri ako Kanogo i Musave, aho ngaho muri iyo santire ni igihumbi, ni amafaranga igihumbi gusa. Iyo santire ngiriya ni santire ikomeye rwose, uko nayibonye njye nabonye ari santire ikomeye, ni ahantu heza kandi ikindi wamenya ni mu miturire. Aha tugiye kuguha iyi nzu ihagaze amafaranga miliyoni 8, miliyoni 8, ukaba waza ukegukana uyu mutungo. Ni akamari ka makeya, turabacukumburira tukabagerera ku tuntu tuba dushaka amafaranga makeya tw'utumari, za mari ushobora kugurisha ukaba wakunguka, za mari ushobora guturamo ukishimira kuhatura. Murabona kandi ku muhanda iyo mari uramutse ufite n'ikinyabiziga icyo ari cyo cyose gishobora kuhagera, kuko murabona hafite inzira ngari rwose. Uturutse hano ku muhanda urabona hafite inzira ngari, ni imbere aho ngaho, ni imbere hariya, ni imbere aha ngaha. Reka tuhabagerere tubereka iyo nzu irimo. Ni mu miturire, hakaba hafite ubuso 1700 burengaho. Murumva ko ari agapariseri, ni pariseri ntoya kandi bitewe n'ahantu iri murumva ko iguze makeya. Reka tuhabagerere muharebe. Dore ya nzu rero irimo ni iyi ngiyi, murabona ko n'ubundi hasanzwe hatuwe, ikoreye amasuku, ifite umuriro. Ikindi wamenya ni uko aha ari muri karitsiye nziza kandi ituje itekanye. Uturutse ku kagari ka Musave uhageze, twababwiye ko ari amafaranga igihumbi. Ni ahantu hadakwiye kugucika kandi hahendutse nk'uko wabyumvishe. Dore pariseri yayo rero igaruka imbere, nk'uko nabikubwiye hafite ubuso. Turebe ubuso hafite, hafite 167. 167 rero murabona yuko atari ahantu hatoya hano mu mujyi wa Kigali, kandi ikindi ugomba kumenya ni uko ari muri site yo guturwa. Tukaba tuhabafitiye n'izindi mari zitandukanye. Murakoze rero, turabashimiye kandi mugire ibihe byiza.